ai pailate o heka ke waka e hanga pe he waka pailate ko Tongani o tataki mai waka he halanga. Koe na wau mai koe ki uafu au ki he hai e mai a moe mea o whai katoa pe ia e kau sotia koe na Australia. E nau heka pe ke nau ki waka o mai o tare mai a o ha pe nau foki. Mo whakatokanga i ange, ko ki nau tolu koe te nau whai ngau e koe ni o se whakapapau i nau negativi katoa. He kulolotonga isolate, a ki nau tolu koe ni o ku positive, whakataha pa moe contact. Wau ki hono whakahifo mai e o e uta, o whai katoa pe e he manuao. O kai pe ke aha a ofi atu, ai ki tau tolu ia ki ai. O whakahifo, ki he wafu vuna, ko si mahino e koe whetu uia e whai ai hono kolontine uta, pe tuku ai, toki ose houa koe ai whitua, pe koe aho tolu, pe toki whakaatārewa ke whai hono ngāwe aki. Ai koe e uhingalahi a o ku whakaatāi ki nau tolu ke nau o mai, ko hinga koe ngahi protocol, mo ngahi mea koe whai kia e a Tongani o ku, pe ku whiawhia pe, ai purenga Australia ia, pe mo e manuao koe ni ke nau mui mui, mo whakatokanga iang, o koe ke nau loto, ke hoko nau tolu, ke toho mai ai e whakoutua ki ho tau whonuani. O tui koe ki whamatala, whamaala ala pe ia, ka pau toki aha whehu, te mo whehu i mai, te ma i hen pe mo e si au ke tari. A whehu i? Me stala ke pe ko fi haga tau mai waka. Ko e ono ai fiafi. Ono. Pea koe kakato pe ono whai foi uta, mawahe waka. Ha? Mahalo bito e palemia, pa mo minista mo ui. Ki mua pe kamatau ki whehu i ato ene whamalo atu ke e palemia he tautou whahoko ta press conference, pa whahoko he taimi totonu, o atene whamalo atu ke eki paremia. Ki whewhira waki koe porokoko whahoko koe he Adelaide, a koe sivi whakaaho, pa mau e koe ki whoi keisi koe e wahiwa. Ai tau lava lewa whahoko ki whoi ngāu e konu waik whahoko koe taimini. Ko uwaka kākoko hau ki Tongani, o whakahoko pe moha sivi pe he, ia nau tolu, ke i loto waka ke tau ilo ake, taimue te tūta mai ki Tongani. Iyo, koe hau koe u kāko koe ni, ani o mai koe ni, ani koe soti a moe mea. O kuna mau e capacity, pa kuna whai sivi koe ia. Mo whakatokanga iange, koe i longa heni ai ata ki tua, pa moe transparent, ai ngahi waka koe ku o mai. Te whātātā pe hange koe ni. E lawa pe ke hanga he waka soti a ia o kai ke li ke mea koe. Kana e hoko pe koe mea ku alu lewa he niu se Australia o tala mai. Ai mea koe no hoko. Ai koe ne mahino pe ku o kui ai ha positive case, te nau whakahoko mai pe. Ke tau awea ki ai he kai ki aha pureanga pe ko nusila pe ko toi pureanga kehe. E loto ke hoko e nau toko ni, ke waka mai ai ko vita haiwa ki Tongani. Pea o mau fia lahi he whakaapa i he ngahi whanua koe ni ai protokolo a Tongani. Neongo e nau whakaamu ke uta mai ha fukau sotia e toko ni mangeau ke o mai o clean up a Tongani. Ka, ko e tau aho e ua taha, mo e tau CVPC ala, ke mahino peu whakapapau, o ku e hikai ke hu mai ai vai lasi ki he. Ona mia fa me more ko. Ko ki fe ui pendia ko hatu nga malo ko tok me to ko ni ko mai de. Me he waka tau. Ko ha ai koroa o mai ai. Ko vai ino ta pe ka me kai. Pe ko no wa o fe ui. Ko foka he foi ko funa o storage. Fe unga ke malo ai. Ai koroa me mau me a uha pe ko hatahi. Ko nga pe ka pa te tau tuku ata pe wafu. Ke hao me malo e koloa. Ye ho we fitua ko ia.
Malo chan. Ko tu ong tau o sen de tau ta mo ko ngal tau wa ni. Ko protocol pe apply he mai tau me kai ko me muli he ngahi waka ke. Ko ho wa fitua. Ai ko no offload mai pe o tuku ho wa fitua to ata le. Ai ko du o mai ko tu holo tau fare ko lo. Me ta tau pe mo fa pa pa ke fa hoko he ngahi waka tau ko ni he na o mai. Ai ko lo na mai ko medical kit ko mai vai ko mai anh cao lao at bandage, ko water purification tablets, ko kofunima, ko N95 face mask. Ai ko ngai to ko ni ko normal na o mai ko mo ia ko ni. Ka ko me ka to ko ia pau ke ho fitua hange ko me ai mi sta mo wi. Ko tau standard protocol ia tau ngai ma gen me foi ta o ua. Ki ha me ape o mai ki tongan pau ke tau hia ia foi ho fitua. Whika aki mamu storage, e langa ai ngofu maki e ua ia i tua he, i vuna he, ko inga ke tauhi mo quarantine ai koroa, pa toke ngofua ke ata ki tua he osi ai fitua, hoa fitua. Alo, ko pena whake toka ngā ia, ko whima upe mo toa nia ko lawe i pe, mo toa nia hoa fitua po koe aho e tolu. Ka nau toka ngā he tunga koe o wafu una, o te kei gas storage, he unga ai pe kua langa ha mea, he utau mai waka ai fiafi. Ko nga ke tau whakato wawe, o toki langa, ka tau kona o kia maki ai ke malo i kia, ko whehu i pe ka storage room ke tuki ai. Malo. Koi, alo. Ia koe lai taha e uta ia koe me ate lai te koe me koe medical supplies. Hange koe na mea ke e pare mea koe mea ke tuite vai koe ngahi mea pehe. Ngahi kiti ke ave ki haitine kit ke ave ki no muka kwe maulahi mengu. Mo whanoi na nau e sia lahi. Manatui koe o mai ngahi waka koe ni, this is the immediate response. Koe mea koe ke kolo alanga mo mea kuti ke au ki ai e talanoa. Koe mea e toki hau ia amui. Ai koe ngai whema o vivilien ke tunga mo i lelei. Hai nai whahokat ke koe inspekita mo ui koe potunga oe. Mai mea koe ni ke nau. Tui te ngai sima vai ke toko ni pe ki he tunga mo i lelei. Koe mea ku whake toka ngā kono uhinga e au me koe ke tika ke tau sio ki loto. Koe temi koe ku whakahifa e uta, offload pe he kau ngā ue kono koe oi waka. Ka ia e kau ngā ue i uta i he wafu, te nau konteinai, te nau forklift o whia tukutuku, pia moe langa e whare, matui ka kuia hawai lasi e pipiki mai i he uta, o whia mo e kau ngā ue koe tau tolu i he customu ke full uniform. He kai ke langa e he taimi unau heni ai, e osi langa e pa nau toki o mai. Ka ko hange koe mea koe mi sa mo ui, te nau hifo mai me nau tolu mo nau ue ki umen ke offload ea ke nau uta o stekin. Pa osi koe apa nau withdraw lewa ke waka o aru ki tua ki he. Whai langa whare. Ewe ki tāna kia tu ke whehoi, ta mau whataha koe ni mo e misna mo ui mo e timi Australia nehu. Umahino ia koe kātoa e u kāko ia e kawa ke e taporeni. Pea mahino pe koe e tau warehouse, e tau tenit. Kaka pao e nofo ia askitua, e malu pe ia. Pea was advisement mo nau tolke nau tokoni hono decontaminate. Ka e tuku ia he hoa fitua, e toki ala ke e tau timi. Ai koe whai hoa e he tolu ke ala ke hata he tau timi. Koe e toko nea pe, so koe katoa e ngahi ngau e koe no whaifo ki he wafu, mo no move ke mea, whai katoa pe nau tolu. Nau hifo pe nau whokirif, whai ngau koe whotu lelei os, pa nau retrieve nau whok nau tolu ki waka mo nau me. He kai pe ke ai ha whetaulaki ia a tau tolu, mo nau kau ngau e. Kai manatui koe kau ngau e koe te nau hifo maa whai ia, os whapapawia ku nau sivi, negativi e nau tesi. Malo, ko le whatapatu ki Palemia. Ka ko mui ate whamalo kena whaelala. Ia whainga maari ke o mai ke mau i wheu ia toi pea. Kai ke ngatai ku as mai elemeni te ataki tua i he whakawhatongi au. Mai whainga maari ka mauto. Ko whamalo tau i ngahi i he tau whatongi a kou, tau ki hawa he COVID. Ke mui tau ia i he whamatala koe ki he process koe no mai koe ngahi uta. Katak pe e mista moi pe mo e CEO, mo to ki tokoni mai. Na e uta na mai he uko si a hoto ple lulo.
Nei au te pei he au whalaite. Me malawa puna whamotu. Ko o whatatau epa mo ngai whamatala koni ma o ka motu tānak mai pe. Pe mai no pe whokia ko fu taimi whakawawā weni. Na guai ha ohinga lelei bea ki ono ki he whakawawā wegani. Ka ko tui au ia maha ko kola peke ki maino ke kakai ko hae tūnga koki hai. Yo mala o bito ko wheu maha ui ngai ni pe au kumon pe au kuiai pe ai fo I process ia ke he uta o whima whakawawā ai e kawai hangoi ni koe mau vaccine huhu malu e mau tolu o tu ais whi mau i ke clear ke wawetaha pe a wepe me unau whai to'o ia me unau ia ke communication e lava pe ke clear ai koe ngahi mea pe heia ka pau pe ke kofru he foi wepe no hono foi founga nai pau pe ke decontaminate pe a toki pas pe whakapapau i koe ngahi mea koe os package ai a koe vea koe os pre-package mai koe mei muri mahino koe mea I loto was over he ahoi tolu whāni mai nau nofona tolu ai. Aia koe pau ke cheki he mau tima toki whakapau koe ngahi mea koe agent. He kai ke agent tau pehe ka pau ka wāla ia. Ko hi ngahi kumahino ene toki whao peia pe o mai he kai ke maho ama tō tukuange ia. Ka koe pe ngahi nau ia o whai no si ofi. Ie foi case pe case, foi ke pehe ke whakalukfua. Pe e lava decontaminate koe ngahi mea koe tukuange. Ka mo fie mau o kumahino mauinga. Ai ka ko ke ha pehe ke faha shortcut ko hinga ke ne hanga compromise pe wesi ai malu ko ia fonua. Malu. Ko ki ha de pe mai fatap ko sa fa ata ki fifiri ko ni. Ne ki fo folo mai ta fonunga mai pe mo ke fiu no fa ka ngata e fonunga ka kai. Pe ana mai ka taimi ne feu ia to lai pe ke hinga le nai. Pe au ke taimi nei e tau ki se tana whakahako mai mei pot ngā ue pe ki whakalahi e tau ke whiu. Me whetu kone taimi ni wai toko wahi wahe positivi. Te ha liu ke tutu ne tau ke whiu pe tau ke tahaua pe ke nima. Tau ke tahaua pe ke nima. Ai koe ka mea e misa moui. O ku kai kia ha konte ki e taha pa ku whapapau e ngahi po tānoa kene misa moui. O ku kai kia ha risk ia. Pe ko hala uesia he ku kaipeki ai ha fetaulaki ia pa mo atelaite. Matula watu tangata ki palemia kai atama ke whahau kata e whehui koe ni. E whamatara koe vaasiologi o kuna whema nā te mea ngāwe koe drone. Ka koe kalasi drone koe e lava wau ki niua pa mo e ngāwhi. Ka kuna upehe o ku wheunga mo i wakilu Amerika. Ka koe whehui at pe ea a tokoni e ala mao ke kumea ke mea ngāwe koe ni. Malo. Koutu e rock mahuinga nge immediate response koe ni ke whe mao wiwiri a kakai ka toki siore wai pau toa tau ki wakilu pa toki ai drone ya Daniela mo e kautama koe ia. Pau mahuinga pe ke tau gaha tau capability po a tau lava o whainga ngāwe koe ia. Ka e prioritize pe koe e po e ngai mea pe kon mau inga taha ngai fe mau viviri kon ni o tau kai nga pa to ko toi pe ke tau lava ma te wangi ka hau ka una e fie tana ku mai si o fie tana pa ke me pale mia fe ko ak mo e fa tap pui e fa tonga pe o po se fo ke tau traffic light system na Australia kapneti ai o ne hanga fa ka ha me ai level ko fa tau lockdown ai ko to tai mini ka pa wa case o no fo pe ya MIQ ai ko tausia leva ke case ko no how mo at light o hange at light ya MIQ ai o ke no fo malu pe ai ka buke ai o teke nau teke tu mata he ki tongani ai ko foi trika ko ke foi traffic light on hoko ko tu mata ki tongani ko hampe ko me minister mo wi o ko os papau ia he kai pe tu mata at light ki tau kere ko me ko ke na ai fehu ia ne nai na fehu ka na tol fe ka pa ta fe mau ke ventilate o se ai pe na ventilate na to ke na to mai na tol ki uta fe ka pa ta fe mau ke alfa va ki aslelia ai ko ngahi fa mo ni fogia o ka ki ta pu ke la ia na tol ko ngang na o su malu o se ai pe mai palan ki ai la pe ia o fa puna helikopter pe ia ki ave how hawakapuna ave kai peke konte kia mata ai ko ngahi those are rare scenarios
kana pau pe ke whakai ke mahino o ku tau fie maari ke ai ka koe mako e pe ke tāna ke pe ke reassure ka kai ne o sfai no whakau i ka atoa possible scenarios e ala hoko o inga ke mahino ke kai pos malu pe mako ki popo pe malo pe ki feu pen de hoko pe ki feu kene fa hoko soni ne ki lave soni ke tafa koe ai tu tama koe ka ko he vakapuna pa wai u ka ko ni hiu han ko lave e siale ku frata pe ke tafa ki ko han ko vaccination ka ko normal ko ka ko tu tama ko tu site I he e ka ko o toki aule kakai o toki clear na uta he monite wike taha ko tala mai ko toki o mai benia me he quarantine ko e ai fanki uta ko ni pa ko ka pa ku me over le vai he aho tolu ko winga pe wai kakai ni mau wai na ka ko ku na foi mau ke ki fa va viang porque ki wa pe fe hui ka unga ko mai ka ko as ko news ko fa fifi as news I muri e to fite ki nusila I Mount Smart Stadium he whenga koe tau kainga koe mi Nusila mo kalani o peke u container lahi ke o mai ki tongani na sio ke po waha po maha koe si whakahoko e nia ke ki duty free e u mea koe niko he hange pia hau tokoni mai e whamiri ke whamiri pe CT free pakapai whakahoko e ki whengau e koe ni whapopou watu paka kau ilo pene whakahoko e whengau e koe ni ki mua he like tong mai koe COVID pana duty free u container ni ia ko e ka pe lava polisi e tango tu tamai tunga no wanga u lipoti mai ne mau me wafu ne me u ka kai pe ko ilo nei la he u container he me ko ne mai ko covid ne ha we pe he duty free ko pe ko tokoni ki he family I tongani malo ai fika ki kon pa mo e tuai pe he tuai hono tuange mai ko o se ho wa fitua sai be ke fa to sio ke na to la fa le yang he ka go fie mau be fo ke ho fitua ko me be na wa administration load ke ono tuange mai ko ai ko lo ko o se no na fika go pa mo text yang ko he tau press conference wa muy e fa hat ne kamata me monite ai ko lo fika go to ko ni ko ni tau kai nga fika pa mo fa ta magna ho ko o pai te expo ta tu e pa mo be to be ke ai ha to ma ke ka ki he ngai ko lo o uhinga ki he me ko mai ke ai ka wai ko mai e pa to alwe ki he fari ko lo to tu te bo to text ai mo o ha ke ngai ma ka pe ka u sai be mo be fa to mai be ai ya la pal pare me be ko malo e pale mia pe ko be ki hoka te pe fe u nga ko mai ka hanga la ki ayu a tele ko ki fe hui ko pe ka pa e rak tal mai he ta fa gon ke mo wi pa ko fe hui fa mo moi ko pe ka pan hen mi sta pa ka ki tanak be pa le mi mi tang yau yo pe ko ka pa to ha ki wa ki pe ai tau fi ma ko ke drone ne ko ki tu hai tu nga ye tau emergency fund ko hai ai to nga ki li mai ba fa fu eu ta fu firma o ke tai menu fu firma wai ha mau nga fu ke ta na ka se nit ko nga ka hon ko ha tu nga ge se nit ko he emergency fund pe ko ta pe ek mi sta moi fia fa na ko mai mo pe o ge ai palan ki ni ko mi fisi mai no ne da ni ko alwa community o micron ni no sila ke palan ko pe ko ha palan ni pe ha palan ni pa mo fa ka ke nau to MIQ ha fo I mai na ua pe ka I kai te na al me ki no sila ko la pe ke ma ki he na os fia na to lui pe ko ko palani to ni pe ko ha palan na go ma ki palani na o fa no mai pe na to fa fi ne ko ka ki na wa ka ko ta ko ki palani fia lai fa mal ke ka ma ta ro pe u ai ha ke pe ko na si fa ho ko he mi sta pa nga ko fa fu ki pa nga e fa million na o ku ma ko me nga hi ta fa ke ngai fonua mo nga agencies ke tongon mai ko ni ki Tonga ni fika ki ko ni bia mo e haila ko swa mo le ko ngala hi fo ki ai ko nga ki he langa ka te ke tawa fo ki ke face ko ya ai ko ka ya ha ko mai fai fa mo le tai ni mi ko nga pe ko operational cost pe nga fa mo le o te me ale ko ni police so ti mo me pa mo nga ko lo ko ke ma I nga hi to ko ni ai la hi fo ke nga me wo so mai to ko ni kai ko ko ke mau ka fi ma he nga hi community pe ko na to na wo sia e aveva ki se ni to me pa ngo be ha ko me ko ke de Mr. Pa ka ma ke press conference ko ya la wa to update
ai lahi ko ni whamore, ka koe konga lahi o whamore ia, mei, e nofo e taim koe, whai e langa koe ni koe, ai ufare. Paro. Sabe o te tana ke pe ia ke feu I hono ua fe ka pa mo e ka inga ko ni tuku waka ko I fisi. Hange pe ko ku whakahoha I he press conference atu. O kuia e task force sonu ko si wahei ke whai whe ngāwe aki pa mo timi pa mei fisi. Aia ku kau e ngahi palani ko ia hono maho inga koe ke huhu pusta a tau tolu koe Tongani, kau mo nau tolu koe teu ke wholau mai. Koe tawhaki koe ki he tokangai koe ki nau tolu koe, u whamao popo he timi koe I fisi, koe hae tokolahi o ki nau tolu, o I kai ke tawhataha pe, ki nau tolu koe ne tuku waka. Koe kau waku nau os, me hea ko whamao popo e ngai mea koe ia, pia te nau o mai e recommendation, ko hae mea e whai koe e nau tolu I fisi, ke teu ke safe pe e nau o mai. Pea I he time tatau, o pulava lewa ke whai huhu malu, whakalahi ko ia, ai pusta ko ho tau kakai ko heni. O os mahino ko e huhu ko ia, tene toi hanga whakamalohi ki tau tolu, ke tau toi mateu te wange, ke time ko e tō mai ai e Omicron. Pea ko time ka tō mai ai, e tō maama, pe kai ke aha ngai puke lalahi, pe kai ke whemau ke ave hata ke tokoto I he whale maki vaiola. Aia ku e tatau pe mo nusila he hoko atu koe ni he mea koe ni mo Australia. Ka koe tai nimi koe mea koe mau inga taha koe ka mau tole tai nimi, koe tunga koe ki ia e whatamaki koe ni, ka koe tui mahalo e osa mahina ua pe tolu me heni kua tau. Pea ki whai pe ua, wai pe mo ki whatongi e ta. Ka taki pe ek pale mea kau ki haa whaau sea tai lewa. Ato ki mea atalu seane. Koe hange kon koe ka inga kon mea tata pea mo mango mo no muka. E lava pe ke ai hanau ngai konga api o ai ke hanau holo hange pe koe ngai hango niwa ko os mahau nau toluia. Ka hanau whanki konga api pe ke nau wo pe ke motu mo nau hau pe ke heni. Ke ai ke hanau holo ke nau. Mo he taha pe ai. E koe tāno ai o tolu ke e whai ia pa mo e mautofi a. Pea mo ki nau tolu pe whakakai, pe ko hai mea ku nau loto ki ai. Au ku lotoka lere pe e tānoa ko ia. Mahu inga to pe ke whai tānoa ko ia, ka pau ke whai tānoa mo e mautofi a. Pa mo e kakai pe whaka. Ai koe konga ia koe ni, ai mea at koe ni ton pare mia, pea mo e tui awhitu. Mista whanua, ke na wa atu ai pe ki whanoi, whaha whemea kia e mista mono kāinga, pe ko hae mea nau loto ki ai. Vaina pe ia koe whae ngai mea koe nei oko, pea oku sai pe ki tau tolu ia koe nei ki holo ho tau ngai whare. Ka ko lau tolu koe ni na e more lau ngai whare me he otu motu. Ko whehu I whakaku ke tokon pare mea kau kai ke mea ia he ni a ni mo. Ko uhinga, ulua ki pe kai whoke lea siren, Ka kai ke uhinga aku ko hanga tua ke ta whaako ia. Ka ko uhinga ai mui ia to ko e nau unga we. Ko taimi ko na ha wai e ka inga pe he ni nofo mai na e tawhia ho nau nofo anga. Hau pena to me whaka o whake to I whaka o whape e taha I toa tāpuni. Ka kia ha taha ia ke ne hanga toka ngai. Ko uhinga ke are ai ngahi holo o ngahi siasi e he nimo ke na ua mai o huki ai. Hau pena tolo tak taha alo kono ki wheitu. Pea ko ea ua ke taimini o whenga lewa ke whakataha I mai ki nau to. Hok tau mo mea I pe ai nofo whakatoko lahi. Pau ke whai e wakai ke ta whaaki koe ke he bathroom ke ta tau mo toko lahi ka inga ko ia. Ka koku ai pe a ui koe ko nau tolu pe mei hapai. Ue ai moe ni ihi ka lok polu hifo. O ke ai ngai wheitu na e lahi taha viviri ai whainga taha. Ka koku uhi ngā pe a kuia I he tu unga pe he ka o te nau he holo. O whainga ha wheitu, kai are ai, he kupau ke iai e mea ke
ke nauhanga tau hia tu ake holo ko ia, ki he siasi pe koe kolo pe koe ha. Aia koe whatongia pe he o ko uhinga tuai e ku tokanga malo. Tōpe ki whawhewhewhea neo koe ke mea he ne tōn paremia. O tui koe mea koe ke sareni ke tau whi mahi no aki ai. Nai whokotu ai u sareni. Ka kono ai koe ke mo ui mo lere. Nai whi mau ai kau se apania koe he projeki ke nau i tongani, ke whokotu ai polkarama, ke nehanga trika, ke lava o mo ui ai u sareni. Ko nau tōlu ia koe ke lava o bai me se apani. Pau fo ke nau fo mai nu sila. Fono e mai kuia ni sila until late this year. Maha e toki ata e ki moi. Ai he kei u tu e taini mi, koe tau protokolo atau tolu, koe ngai ngau fua ke hau, hata haia Trend-City mai nu sila. Pau ke hau ia nofo wike uai. Ai nei kai lewa ke hau, ai kau ngau e kona si apani, ke nau lava o mai, o fotu e polkama, kai lava o trika ke mo ui, ai u saireni, i he taimi koe kou whi mau ke moi. Neo ngā utu ia e u whi tu koe, kai lava mo ui koe ngau teki ai i polkama e koe whi mau, ai kau si apani ke o mai, ke nau fotu. Ai u whai tā noa e mo si apani, na lava he ka mai ai kau si apani i he manua o si apani. Ke o se nau fui aha wataha he nau te mai he waha, kai lava CVPC ala ka nau lava hopo mai o whai ngā ue ke lava on ia mo uia e tau saireni. E ai ka whai ki whakaukau pe he ko ngā mahino ni he kai ke nau lava na tō fau mai nusila. Mahino e kai nau lava na tō fau mai fisi, he kai ki tau tari e tau tō hau mai fisi he tainimi. Ko ngā koe lahi koe Omicron i he community. Tā tau pe mo Australia, mo ilo pe tūnga kwa Australia. E ke ta whaaki kon e logistics, o whai ai ngā ue ai ni mo, na mo ilo pe matou ki mua, he ko matou na whangofua ke o mai koa mango. Ai ko matou na mo whangofua pa kore ki he kautau ni awhio, ke alo e waka o mai koe ki. Ai nei whai lewe po tānoa aki a heni, pa nei kawai tānoa koni mo sias Wesiliana kono longo. O nau tāri koni ke oange ai kai ngā mango no whai. Taim tā tau pe ung mau recognize pe ung mau ilo. O koe ai kakai ia, te nau ongo i fie maari ang he nau nofo ho nau family. Sai no whatola hi whai ngofua e ka mau tolu koe oa pe ke wheito e taha o ake ai vai, o ake ai mea kai. Ka wai ai mahino i pe taim tā tau pe, o wai ai ki nau tolu ia, te nau sayang he nau tala noa pe ko nau family. Ongo i te nau nonga ngai pa nau fie maari ngai. Ai oku paurewa ke mauhanga o whakaparanisi, ai mau fie maa mo whai ngofua ka mau tolu, pa mo fie maa mo mea o fie maa ko he toko taha ko ni, na i wesia ko he whakatamaki na hau. Ka mone apu tope ai fie maa uia ke whengau e aki, kai ke ngata pe he ni mo i pureanga, ka uma ai ngahi community ke whai hangau e ai. Hange ko matori ngere ia, wai ka watata ia, maharu toko taha ua. Kau nau nofo e api ai, au whai pe toa ma ke ai, awe pe he ni mo vai mea kai mo e whangi mea pe he, ko ngā pe nau whamiri pe au nau tō, nau kamwhamo pe nau tō he nofo ai. Kau mahino pe ai whi mau koe ke toka ngā e ki nange nau tōlu. Ke nau ongo e maluangi nau ongo i o toka e ki nange ki nau tōlu. Me nau osi koe hono wesi alahi koe ki nau tōlu he wheitu na nau o mai nau tōlu me ai. Koe ki mua pe pa mai whi whahausi. O ku lahi au pito e he o tu hala koe ni. Tan whito i hala lalahi. Ai koe ni ai whangi i ham. Ai koe tā tānak pe e fu. O ku kai ki whakalao e. O ku whatu tā maki e ni. Tā tau te whito hange ka lere wawe mai ha ambulance ko ne wawe mua mahaki. Ai e pau ki hau ia mamari. Ko hinga koe ngai fo i ham koe ni whakamita hongo fulu. Pako kore peke kai ngā tonga, mu ka ataki o to oen he koe e fupeni. O pote mu whatonga, koe mamari e pe koe mea lele halakaka heki fo i ham koe ni alake e fu koe me ham. He koe koe mea ke heka koe e fupeni moia. Ai koe kore atu ke mu ka ataki o to oeni, he koe konga lahi a koe tau whinga ke to o ai e fu. O koe koe ngā pe koe lele lahi ka koe uhinga ke to o ai e fu. Pako kore peke ngahi kolo. Tau ngā e whataha, lava pe o toko ni e atu me he pureanga, ka tau whenga ke toa e fu, kai to'o ai whangi ham koe ni, pe koe mea koe ni au nihanga, o tuu koe ni hala koe ngā ke ai ke mamari e mea lele, ke ua e fu ai koe ni, ai ngai wheitu koe ni. Ka tau ngā au e tau tolu o to'o e fu, ke ua te iaha e fu, ke hala pa mo whainga tā i ai. Ai koe hokot peke hui ka hau, mahalo na whai lewa whai tūtu ni ke alatu lewa, ai moi o ka mata hiko ai ngai ham koe ni. He mahino pe, o stone ke whi mahino aki pe,
o ka pau o fie ma o ham o pau ke kore mai ki he ngai potunga o e pureanga ke nau wakai pe ko hahala ia e ala palpare mai hono fotu pe ikai e pa ko kore pe ko ilo pe te o wai ai ngai whakau kau ko ngai ko whasisi ia o e fu ka ko fonga whasisi taha e fu ko no to a e fu po pau te mau toko nei o atu hangai misini o lotonga whafolau mai mahal na klia pongpong ha water plasta e lava toko niat pe ko mai tamate afi toko niat ko mo hala fe tu ta ki mai ko nga ke tau ngawe ke to e fu kai to mo e ham ko ni fa tu ta ma ke he ha ke ko lau ambulance le le te tamate afi ko ni ata na to tu kai ve lai fa le ia pa ko fa mo pe ke tau fe nga ya ke tau fe nga mo e fu kai fa ta e hala fa ta wa ke pe wa ve ni mai pe ha kai ke tau to e fu e fu ko ni nai to he fa ta ma ki ko ni he wi ke ko si apa be to ha foi fe hu I fu ma hu inga pi to he tai ni na ku kawa he o vale pe ko hamena e kanseri va ve ai fa matala e a na o mai be warning e a fala ite a pa pe ke to na ki ku kanseri mai o fu va ve o pi te pa to fa le ho ko ko me he fe to na ki ko os kanseri mai fa to nga ya o e pe ku la pa mo me ka ku winga pe ke va kai pe ko ha winga na kanseri va ve pe sabi ka to ya tai ke to ki ha wa ka u ka ko mo di fu ko ki la ta hai pu la bo ma fi ka to na ki pa ko fa ta ta pe ne ke na fa fu e ke kanseri ai ko ni ai fa to ka nga ko na o fa lai te so ai ada fu fa si malo pito ka ta ki pe ko ki fe fa si pe ko me a usia e fa ta ma ki fa natura na to ki osi eu que na ha foto tu é o que é patungau e tolu I he malu ia o patungau e que ai nimo ai sioloki me fa matala ea tamina to ai fa natula ko ni ko he mongafi le mata ma fa matala ea he eria o sioloki ko le mo pe lava ke fa ta ke na no in one roof ai whakatama ki whakanatula, fusi mai e nimo, whakataha mo e whamatala ea, kāwai mo seoloki, ke hoko peha mea kurea mai tamako ia. Ko ki tokanga pe ke whai muaha no tokanga ea nge patungau e tolu mahu inga ia, tau nofo tairi iri e whanua, whakaongongo, ki ha whakatama ki hoko. Malo. I au whai ngā kia ho tau pure anga. Tau fito ke hamea ke whakarere. Ko time ko toa pe hoko ha whatamaki. O tau ako mea lahi mea. Pa ko mea mahu inga taha I ke tau whai hanga awe ke mea tau ako mea. Pa mea ko ke toa ngai, na swato ngai mea. Pa ulo toa whai ngā awe, foi project ke Unified Communication System I ke nau lava pe. Ta tau e bebe ko whewhitu na hange pe unau ngā awe. Tango tu wā wheha whitu pe ta. Kau mahu inga to pe ke coordinate whakarere nge ngā awe. Hange ko mea ue toa ngai. Kau malo no te whato ngai mai. Pamalo lah ya tu mau mau taimi. Pamalo tinggal fewi, pamalo ke bisa ka mai si yo. Mana pena au takele ya tu ka ko e ngahi ngo ulava ke tu kwatu. Me he e pale mia ko ya tonga ho ka va meliko. Ka ma fo ki mo e fainga mali o ku to ko mai ke ngai ka ta ha ngo ki hono fa fehu I mo to ka te ngahi ngo ka malo mo me mai ka mo me a.